yami bathi ababili noma bathathu bekuthele ngegama lakho yoba khona phakathi kwabo Nkosi yami nawo umsebenzi wenkumbulo Baba sesibuye emalibeni sibheke amandla namazwi ukhubalo umsebenzi Nkosi yami ngegama lakho phela wena ezulwini emahlweni wesizwe zonke wenyama yomndeni kaJuda Nkosi msemahlombe ngenxa yezono zethu Nkosi yami hlanganyela nathi ngilosi yomholi nengilosi yecebo ngilosi enkulu yebandla likamoya ingcwele Nkosi yami Baba mayisondele kulamagceke Baba umsebenzi wonke uhambe kahle umusa nothando oluvela wena ezulwini ngoJesu umsindisi umahluli amen thula wasezulwini obesemhlabeni siyabonga kakhulu ukuvuka ngiphakade ngifuna kwamulangana amathemba akunika leso silaba phela nje yena usasondela eduze noNkulunkulu amen natsena olekusoyi lasikwimbu haleluya amen useduze noJehova olekusoyi na Yehova useyingilosi ngale selentsumili unawo amandla okuyoguqa phambi kukaJehova unamathemba yakuyakhisama amahlweni kasikwimbu noma phambi kwengilosi zabaholi kumbe amahlweni kaTensumtabala afika ecela thina abantwana bami afika kwamela wilaba bana bami namsabeni na umndeni wami emhlabeni ilonda kwami namsabeni bacela ukuthi nokuthi angiqamela leso kazi nasokala uNkulunkulu besihlanganele sibili isikwembu shingisatilweni ngoba basethuze noJehova olekusoyi lasikwimbu sheba izingilosi bangcwele haleluya phuthuma isikhathi lapho 12:19 uMakho Marko 12:19 verse 19. Mfundisi, uMose wasihlobela ukuthi uma umuntu efa ashiye umkakhe engashiya abantwana umfowabo makathabathe umkakhe avusele umfowabo inzalo kwakukhona ezilamane ezisikhombisa ukhona ilamane esisikhombisa akureba makwelu banhlanu namambili basakahle noJesu batakahle na Jesu batakahle na Yesu bamqala ngale kuMose bangisungula le akamushe bamqala kwesivumelwano esidala bangisungule kantwana nowakhala babe basikahle ukuthi yena uphethe isivumelwano esisha bakhala basitibela sokuyena ukhomentwana lutho ukuthi uJesu uphethe umyalo ukuthi umfazi munye ndodeni Yesu ukhomelawa kweli wansate umwe kawanulu kodwa bona bavuselele umyalo omdala kaMoses bona bapushana wakhala wamushe basikahle ukuthi uJesu wafika emhlabeni bathi bakahle Yesu ufika emhlabeni ithi ngeke wazorenewa inkonzo kaMoses ulinanza atapushelela enkereke ya mushe ayivusa ngoPetro umpostoli ayipusha Paulo mpostoli izinto yena umpostoli omkhulu kunabo bonke esikuri yena mpostoli omkhulu kayikwabo baba uyena wakhuluma umoya ingcwele ngosuku lwaPentecost ipa yena langawulawulela moya siku la Pentecost seba bathule babaqeda bathi bhelani badakiwe laba seba barukane baheta babanlaba batlotsuwile uyena uPetro wathi madoda bazalwane yena Petro langawulawula kwabantu nabarikweni abadakiwe njengomcabanga kwenu laba bantu angatanirikwanakanya kamwina kodwa behlula amandla kamoya ingcwele ambe bachikelwa ematimba yamalo kwezimba thula bakubekile haleluya bayakwazi ukuthi uJesu wafika wasoyivuselela inkonzo kaMoses basitiva Yesu ufika atapushalela kereke ya mushe ayivusa ngoPetro umpostoli ayipusha Petro mpostoli bethi kula lidwala yokwakha ithempeli akakarutseleri akakereke yena Petro ngineze tuthulela kanjalo sasezulwini yena Petro nikunika sikhiyo saletilweni ayokubopha emhlabeni kuyoboshwa ezulwini sungata siboha emhlabeni sitabohiwana letilweni ayokukhulula emhlabeni kuyokhulula sasezulwini sungata sithusha emhlabeni sitathushwana letilweni benzanile mase bezofika kuyena ngomthetho kaMose wena yini kalo kwafika kayena wamushe babekade bemlinga abantu baNkulunkulu haleluya babekade bemlinga abanguringa ngoba ikhona lento abayifunayo ikhona leswi abasilava ikhona lento abayifunayo kukhona leswi abasilava khuluma kube kwakukhona ezilamane ezisikhombisa ithi inkulumo kakhulu ilamane esisikhombisa abakuri nabamakweru bankombo yebo owokuqala wathabatha umfazi okokuqala wathabatha umfazi yebo osungula ateka nsati wafa
engayishiyi inzalo. wafa engashiyanga inzalo. Noba angasiyanga bana. Owesibili wathabatha. Nowesibili wathabatha kanjalo lo nkosikazi thabatha unkosikazi basebabili manje. Sebafa bari bambili. Wafa naye engayishiyi inzalo. wafa naye Yena afa. engashiyanga inzalo. Angasiyanga bana. insizwe yesibili manje. Wanuna bambili. yebo khuluma. Nowesithathu waba njalo. nowesithathu naye manje ni kanjalo waba njalo. Nawunharu subatano. batshela inkosi uJesu. Bazela hosi Yesu. lo mfanekiso bawutshela inkosi uJesu Kombiso lexi va xi byela hosi Yesu. ukuthi kwaIsrayeli kwakhona isimo esinje. Leswaku ka Israyele a ku ri kona xiyimo lexo tani. eyazi yathi noNkulunkulu kuthiwa usiko lokungenwa. Zakunandza wa Xikwembu i ndhavuko wa ku nghena. kodwa thina lapha kwamoya asinalo usiko olunjalo. Kambe hina la ka moya hi hava ndhavuko lowo tani. umuntu nomuntu uyazimela emzini wakhe. Munhu un'wana na un'wana wa tiyimela mutini wa yena. ayithathela ikheli lakhe. A ti tekela adrese ya yena. azenzela indoba yakhe. A ti endlela nhova ya yena. azenzela umshado A wakhe. ti endlela nkhuvo wa yena. thula makubekile haleluya. nasile mani siyalandelana. Vamakwavo lava va landzelelana. singena kulo nkosikazi wethu. Va ri karhi va teka wansati loyi wun'we. ingabe wayenjani lo nkosikazi. Kasi a ri njhani wansati loyi? wamuhle na. Kasi a lo xonga. wansundu na. A ntimile. wamhlophe na. A basile. yini esikuthile mani esisikhombisa siphalela mntuno yethu. A kokiwa hi yini va ri nkombo va helela ka munhu. ayinani ngempela A ri na nkosikazi. yini kasi wansati loyi? kwase kwasho omunye umkhonzi sengamakhosana esiphethe Va eJohannesburg. zavula n'wana mtotiwa a ha ri mankosana a hi khomile laha Johannesburg. wathi lo nkosikazi ngiyafisa ukumbona. A ku hi wansati loyi na swi navela ku n'wi vona. ngimbona ukuthi wayenjani Ni lo. n'wi vona leswaku a ri njhani. thula makubekile haleluya. Amen. ngoba nangu umuzi uyafalwa manje. Hikuva hi lowu muti wo pfariwa. uyafalwa thaqa ile mani esisikhombisa. Hina siyaphela vamakwenu manje. nkombo va hela. kodwa isingeniso sikuMoses lapha sikhona. Kambe va nghena hi le ka Muxe. khuluma yebo. Bamthabatha bayisikhombisa bengashiyi inzalo. uthabatha base baba isikhombisa. Va n'wi teka hinkwavo va ri nkombo. sikhombisa. Nkombo. isikhombisa bazalwane. Nkombo. thula makubekile. lolo makoleni. isikhombisa. Nkombo. uyabona nasezulwini uma khulunywa ngesikhombisa ngishilo senkulu. Letilweni loko vulavuriwa hi nkombo. ama-archangels. Ku vulavuriwa tintsumi letikulu. le izongwela le ngicela mhlawumbe silokho izongwela ngempela ngoba ngilo ngiyayibuyisa. yebo phambi kaNkulunkulu ngakhenza wena manje uma ukhulunywa ngesikhombisa manje ngishilo sasulwini Rivela tintsumi ematilweni. njengoba sikhiya thina ngoRafael. Tanihiloko hina hi khiya hi Rafayeli. umphathi wakhuluma kanjalo laphana kwaMikhayeli. Mukhomi wa muti a vulavula laha hi Mikhayeli. lava bekhona uUriyeli. Hinkwavo va ri kona va Oriyeli. bekhona Va uGabriyeli. ri kona va Gabriyeli. bekhona uOsriyeli. Va kona va Osriyeli. base baba isikhombisa Va lesilo. ntlhanu na vambirhi letintsumi leti. ukhuluma ngesikhombisa. Ku vulavuriwa hi ntlhanu na mambirhi. isho nalapha enkonzweni. La laha kerekeni. uma kuya ngokuthi isimo sinzima. Loko se xiyimo xi tika. amalunga ayakhuleka. Malunga va khongela. uma kubonakala ukuthi kufuneka ikhiya. Ku lave ku vonaka leswaku se ku fanele ku cinciwa khiya. angena umkhonzi athuthule. Ku nghena mtotiwa na yena a khongela. ashintsha njalo amakhiya ukuthi wabuya kubaprofethi. Na yena se a cinca tigera ka yeni ka vaprofeti. ephekajena bamisa abaprofethi ephekajena. Asungula laha gajeni va yimisiwa vaprofeta. siphuma inkatho. Ku huma tinkato. bese kubuka ingilosi. Se ku langutiwa ntsumi. bese kubuka isikhathi. Se ku langutiwa nkarhi. bese kuyadlulwa. Se ka hindzeriwa mahlweni. mhlawumbe khona lapha eseketheni. Kumbexani kwala seketeni. shintshigatsha. Ku cinciwa gaza. akusetshenzwa ngandlela zonke. A ku tsemiwa hi tindlela hinkwato. wehla kwanyuko nalo mzalwane. Ku gonyiwa ku rheleriwa na kuphume makwenu. kungena nalo Ku mzalwane. ngheniwa ku humiwa na makwenu. sekubonakala ukuthi hayi khona sekutaqile. Se ku vonakala leswaku se ku fanekile manje. bese kuthiwa ngaya esikhombiseni. Ka yena ka xikhombisa. ngoba isikhombisa samzunguko. Ka xikhombisa xi ta mutini lowu kwetsima. khona makubekele haleluya. akusona isibalo esincane. A hi nhlayo leyintsongo. sikhuluma ngesikhombisa sikhulume
loko kulaba nje ukusukela kweminyakeni engamashumi ayisihlanu kwehla. loko hi vulavula kusukela eka malembe lama nga 50 ku ya hansi Uma ngathiwa abasukumi abanabantwana abayisikhombisa loko abayimi lava nga na vana vantlhanu na vambirhi mhlawumbe masukumo yedwa noma babili kumbe ku nga suku yima wun'we kumbe vambirhi ngoba uma uthi ushaye ngempela ushaye 3 hikuva loko u ngo u tirhe hi mpela u veleke hi mpela u veleke vanharhu ma ushaye 4 usugadle ngempela loko se u veleke 4 hayi so va bonasile iyo bamqinisile impela ntivisile ngoba impilo isimo sempilo hikuva xiyimo xa vutomi kodwa kwadinga ukuthi kuhamba ilamanesi isikhombisa kambe va fambile vavanuna vamakwerhu va nkombo inesi ukuthi manje lamadoda anemiqondo ini leswi swi endlaku vavanuna lava nga na mianakanyo bangene bonke kulona wesimame hinkwavo va ya ka wansati loyi abone lona ukuthi umfowethu uhambile a kha swi vona ku ri hawu godi u fambile angene yena na yena a tlhelela ku ni ya kona khona abone ukuthi umfowethu uhambile na yena vona ku hayi godi u fambile angene na yena yena ku ni ya fela kona nawasina abone umfowethu uhambile na yena loyi a vona ku godi u fambile angene na yena yena nghena mini angaba ngwana haleluya omunye akayithinta omunye un'wana yi hlayi ngiyazithandela nje le ncwadi ngiyayithanda nje ina yi rhandza buku leyi Deuteronomy Deuteronomy 25 25 verse 5 verse 5 uma ingavumi loko yi nga pfumeli uthi 5:25 uku 5:25 la udlale ngawo uzoyizwa u tlanga hi yona uzoyikuma uma yebo 25 verse 5 uma abazalwane behlezi ndawonye uma behleli ndawonye va abazalwane tshame ndhawini yin'we vasalani omunye wabo efa Omunye wabo efa. un'wana wa vona a lova awuphinde omunye wabo omunye wabo efa ngenamntwana omunye wabo efa ngenamntwana un'wana wa vona a fa a nga ri na n'wana yebo umkakhe engakhali ngaphandle umkakhe angakhali ngaphandle yebo nsati wa yena a nga tekiwi ehandle owesizwe akangenwe umfowabo khona wesizwe akangenwe umfowabo yebo kumbe wa matiko kambe a tekiwe nokwa wena umfowabo ndoda yakhe yebo abe umfazi wakhe abe umfazi ava wakhe nsati wa yena kanti kwakulotshiwe emthethweni nabaprofeti kasi u tsariwile nawini wa profeti bajamela ujesu nje baphethe umthetho va kaMoses yimela jesu nje va khome nawu wa muxe baphethe umyalo va kaMoses khome nawu wa muxe ukuthi kuyodlula kanjani kule ndawo leswaku jesu ta hindzisa ku yini ka mhaka leyi thula makubekile haleluya Amen. khuluma yebo yenze umsebenzi womfowabo kuye lendoda yenza umsebenzi womfowabo kuye wanuna loyi a endli ntirho wa boti wa yena eka wansati loyi khuluma sikuthi izibulo lalowo mfazi isibulalo lomfazi tivule ha wansati loyi libe muhli wefa likayoyise libe ofileyo umuhli wefa ava uyise ofileyo. mudzaka wa tatana loyi a hindzeke Yebo. lingapheli igama lakhe kwa-israyeli ukuze igama lalensizwa lingapheli kwayisraeli yebo vito ra yena ri nga heli eka israyeli uma umuntu engathandi ukumthatha umfazi womfowabo uma umuntu engathandi ukumthatha loko munhu a nga umfazi rhandzi womfowabo. ku teka nsati wa mbhoti wa yena lowo mfazi kakhuphukele kumalunga esangweni lo mfazi unikezwa ilungelo lonke wansati loyi u nyikeriwa permission hinkwayo ukuthi akakhuphukele emalungeni esangweni leswaku a yi eka malunga anyangweni njengoba sinawo amalunga nawo amalunga tanihiloko hi na wona malunga hi wanikezwa amandla uMoses a nyikiwe matimba hi muxe ukuthi lo nkosikazi akamangala emalungeni leswaku wansati loyi a ya pota emalungeni ukuthi nangu umfowabo ndoda yami uyanqaba leswaku hi loyi makwavo emandla wa ana haleluya Amen. khuluma athi yebo kuwo Yebo. umfowabo wendoda yami uyana kufisela umfowabo igama lika-israyeli kusho unkosikazi ku vula wansati kusho unkosikazi ku vula wansati kutshela amalunga u byela malunga unikezwa amandla onke u nyikiwe matimba hinkwawo uya emalungeni ya leswaku a ya malungeni ukuze ubone lento inohlonze leswaku u zo swi vona ku ri mhaka leyi yi na nkoka ujomba abafundikazi va ku hi na vafundikazi ujomba abafundikazi u jampa vafundikazi ujomba ikhonzikazi a jampa swikhonzikazi uyadirect elungeni kambe a ya direct eka malunga uzomangala elungeni u ta a ta pota eka malunga umfowabo ndoda yami uyanqaba leswaku ndzisana ya nuna wa mina wa khuluma ana yebo uyana kwenza umsebenzi womfowabo indoda yami uyanqaba kwenza umsebenzi wa ana kwenda ntirho ubuzi nami ukuthi umsebenzi
ezimona amukaliwotesi na mina kuri ntirho ufuna ukubhalwa embhalweni swi tsariwe laha matsalweni khuluma ya vulavula khona ke amalunga walowo musi wakhe ayokumbisa anonga malunga ndawo nasi sesiwena ayokumbika misela nsizwa akambisana wanuna lo alaka akhulume naye avulavula na yena uma eqinisile ethi uma iqinisela ethi atisile aku angithandi ukumthatha hayi mina lo nkosikazi kamfowethu angithandi ukumthatha atisisa ala kumina ni nge n'wi teki angimfuna ngikhanyelwa a ni yena n'wi lavi n'wansati loyi kuyokwenzekalani khuluma naye umfazi womfowabo uyakufika kuye umfazi wabamfowabo uyafika kuyena wansati wa bhoti wa yena u ta fika eka yena yebo ngaphambi kwamalunga phambi kwamalunga ebandleni yebo amahlweni ka malunga evandleni akhumule isicathulo onyaweni afike akhumbula iy'cathulo zakhe enyaweni zakhe yebo afika ahlubula tikwayikwayi ta yena uze kule nsizwa nje akasena iy'cathulo u ta eka n'wanuna loyi a nga ha ri na tintangu uze kuyena nje akasaphathe iy'cathulo u ta eka Umele yena khoma. a khomanga tintangu a nga hambalanga tintangu u n'wi landza straight unikezwe amandla wonke umasi nomthatha nabaprofethi haleluya khuluma yebo amfele ngamathe ebusweni amfane ngamathe abusweni sutela hi marha emombyeni amfane ngamathe abusweni sutela hi marha emombyeni ukhona umuntu othanda ukufela ngamathe ukhona munhu la rhandzaka ku suteriwa hi marha akulona ihlazo lelo a hi ndzukano wolowo akulona ihlazo a hi lelo ndzukano wolowo asithoni yesu bakhethwa asithoni yesu bakhethwa na wolowo ihlazo lelo i ndzukano baba kanti basaba ihlazo kasi va chava ndzukano bangena nje baze baphelele babanjwa ukuthi manje kuyothiwani ngoba va nghena va ze va helela va chava leswaku va ta ku yini kuba akekho umnumzana ufuna ukubhekana namalunga ye va nga kona mnumzana lava ku langutana na malunga noma inkosana noma umnumzana kumbe nkosana kumbe mnumzana basokakwa amalunga a ku he a hi fambi ka malunga babesaba ihlazo a va chava manje ndzukano babecindezelekile a va tshikelelekile ngoba bese kujesu baphethe umthetho kamasisi va ta ka yesu va khomeli nawu wa bathi bazomcindezela ngomosi ta n'wi tshikelela hi munhu khuluma makho bamthabathaba isikhombisa bengashiyi inzalo amthabathabengashinzalo yebo teka va nga siyivana emva kwabo bonke wafa nomfazi amba babonke wafana ka vona hinkwavo na yena wansati loyi a fa izithi ngiloze washo sekuphelile konke kwalo yize ntsomeko ye vule se swi herile hinkwavo swa la misaveni igama na isakho vamakwavo a va ha ri kona unkosikazi akasekho wansati a nga ha ri kona sekuphela konke manje se swi hele hinkwaswo ilapho uJesu angena khona hi laha yesu a nghenaka kona ubayela baqeda bakhuluma baqeda va tshika va vulavula va heta badonsa umasi badonsa uprofeta badonsa vavuxa va koka profeta yena nani ndoda a yasizwe yingisela vanuna va tinxaka lapho sangena khona manje leyo se a nghenaka kona yini basangena uJesu ku ve loko va hlamula jesu ekuvukeni apho sebevukile yebo uyakuba mfazi wamuphi ukubona na umbuso hi leswi vutisa na umbuso qala uJesu vutisa swi langutene na jesu baqala umbuso umbuso ishaya a sungula ku vutisa swivutiso swa abafuni yena besesi bethanda umlilo a va tshama karhi va rhandza ku n'wi rila nani nkosi va ku heyi hosi ngoba unkosikazi kabani na u ta va nsati wa mani na madoda bazalwa vamakwerhu bangcwele bakaJobe vakwetsimi va xikwembu akusakho wasilisa nosifazana a va basakona kona vaxinuna na vaxisati jesu waphendula wathi kubo uJesu vavulange ka vona anethukile yini ngalokhu kukhona kwethuka a swi kona ku lahleka andikukhona a kwethuka swi kona ku lahleka thina bakubekile andikukhona kwethuka a swi kona ku lahleka andiswe nithukile a swi misava u lahlekile ngoba wayekade thinta umkhonzi amathuneni ina umkhonzi a hlayele mahlweni umbisa bedimoni a uphambane vula ku vitana timoni hambanile umbisa bedimoni va swi koti ku vitana timoni basoni mabebisa bakuba ngamadimoni a hi vasoni loko va vitaniwa ka vona hi matimoni kukhona kwethuka eka ku kona ku lahleka babuza uJesu ule va ndawo vutisa jesu ka ndhawu leyi nethukile yini a mi kalokhuna lahlekanga yini hi anathula yini kalokhuna lahlekanga yini hi khuluma yebo ingayazi imibhalo namandla kankulunkulu
kanti sifihliwe lezi Asifihliwile tumakali. sifihliwe madoda Sifihliwile. anethukile yini ngalokho Abilahlekanga yini le? ngayazi imibhalo Mina kumatsala namatini. bakatshoma uNkulunkulu Babasimba xikwembu. bathunywa umqalisi Ubona mntwana mahlelo. Ubona nansi. Satisa matsala. Hayi bakwesimba xikwembu. Vulavula Jesu. ngoba lapho sebefukile kwabafileyo Nase bafukeka kana bafeke. kanti kukhona ukufuna Kukhona kufunga. abafunayo basebenza Kana bafeke. wavuka basebasha abanye bathi Bese babona bangwani bakho. bathi incwadi zikaPawulo selukhune Bakwenze Dr. Paul Ntatini. ngoba mawufika ngapho yakuvumbela Ekwelo bafika ngalo bakuphumelela. ngapho yakuphikisa Bafika ngalo bakukaneta. hayi khona bangcwele bakaJehova Hayi bamakweli wasikwembu. ingoba baba bakhaza okomoya ngokwenyama Ekahlamusela samoya inyama. kwamoya sikhaza okukamoya ngomoya Samoya ehlangisela samoya imoya. kulaba kubekile yona kulomemo ngoba lapho sebefukile kwabafileyo lapho sebefukile abafuleyo Sabafukile kana bafeke. abaganwa abakhaya Abatekiwi. abendisi abandisi Abatomisiwi. kodwa banjengesingilosi bantu abanjengesingilosi bangcwele baNkulunkulu haleluya nangu namhlanje umfundikazi Hilo inamuhla mfundikazi. nangu umfundikazi kaJehova Hilo imfundikazi waJehova. awu madoda basalwane Bamakweli. awu umfundikazi uchililo Umfundikazi. chililo Chililo. Maleni Chabalala. Mapangwa Mapangwa. ithini bayoba yini ngoba lapho sebefukile kwabafileyo yebo abaganwa ngifuna indawo bayoba yini kodwa baba njengesingilosi sasezulwini uyingilosi Inzomi. lo mfundikazi Mfundikazi lo. esibuthele ngayo Ngahlangana Namhlanje. namuhla. uyingilosi Inzomi. uyasibona basalwane Bona makweli. silapha nje uyasibona Bona makweli. ujabule kakhulu namhlanje ujabule kakhulu namhlanje abasukulu bakho lukhulu lukhulula ngisho esulwini baba bengalenzi inkumbulo usungakhuleka ikhona indawana yanesele ungayenzi inkumbulo wenzela ithambo lakini kukhona kushotayo
ishumi nambili leswaku ta loko hela tin'hweti ta 12 then wengenya ngeshumi nantathu hi n'hweti ya 13 abomndeni bekwenza inkumbulo muti va ta endla nkumbulo abeme abazalwane bonke va rhamba vakwetsimbi bafika hinkwavo abazalwane bazobeka umthandazo va fika vakwetsimbi va ta endla xikhongelo imithandazo emithathu xikhongelo swinharhu eqondana nayibusiso leswi nga kongomana na ku kateka eqondana nayinzanda nempumelelo na nkateko na ku wabona humelela umuntu ukhona uyasiza nomankulunkulu awubheke lapha eculweni lakho uthinte lapho manje kanjalo madoda uKorinta 15 manje kanjalo uqala ku11 lapho sungula ngale uqala ku11 isikhathi sambili mababamade yonqamlela abantu bajehova natsemakani lela ngoba into enkulu ukuthandaza imakankulu khongela lalo bantu bajehova into enkulu ukuthandaza abazalwane ukuthandaza kuleli khaya ifaye khongela kale sinasisinto ngomthando nyakazisa isikhongelo sesiflathelele bakhona nthumulo sala abangeke bayiphathe ngezandla zabo lawetele bakhoma emaboko abangeke abo bayibone ngamehlo abo babona emothisho abo kodwa bayabona ngemsebenzi babona emtini ukuthi abaqotho bafika kuleli khaya leswaku batotiwa bafikile kakale babona banamalunga nabafundikazi labo abafana namalunga nabafundikazi bafika bazothandaza kuleli khaya bafikile batenda xikhongelo kakale ukuthi belata kungenzeki leswaku leswi a swi nga endleki kodwa sekwenzeka mfana walomthandazo salo swi endleka hikwalaho ka ukuthi xikhongelo bekufalekile leswi a swi fanekile kodwa sekufulekile walomthandazo fanekile hikwalaho ka xikhongelo kumbulweni amandla kumbuleni thona nakulabeliyana noma khuluma yabo ngakho-ke noma yimi noma yini hambe hi mina noma yini babona Bashimana kuleli khaya ikholwe Ngosana khona bancane baNkulunkulu haleluya bafuna likholo ibangulaka leswaku hi pfumela likholo hi pfumela asilisheni ngamakhono emisiyamini va pfumeli nina ningalasiba ndalikamwengwele kunana kwetive ku wema lokwetive nisala selilasi leliba sala se nkarhi mi swi tivi nisala seliyasi inkumbulo sala nkarhi mi tiva ku ukuthi tsundzuka abantu bakini bayakhunjulwa leswaku va ka n'wina va ukuthi tsundzukiwa amathuna kithi yenabo kuva manje amathuna kithi yenabo mamasirha ya hina a ya laviwi ayenabo ya tlhogomeriwa asifumeli ukuthi abehambe hlathi hi nga pfumeli leswaku tlhuma asifumeli ukuthi kumele ihlahla nga enkulu pfumeli leswaku tlhuma sina sikhona siphila kona ka lihanya ulale mthane wami lapha kule ndawo kona mrhwalo ya ulale mina mama wami lapha kule ndawo sala manje mtswari wa mina ulale umama wami lapha kule ndawo kokwana wa mina kanjani asisho ukuthi bangamathimo hayi vula leswaku i matimba ube umtshela umfundisi byela manje ukuthi mfundi hayi ngisho okunye kwamoya into swin'wana eka moya ngiswile ukuthi hayi khona ingathi ukhona lapho esiphatha amakhona leswaku nga kona laha hambanisaka kona noma yini noma yini hambi hi mina hambi hi wena ashumayela vadyondzisi ukuthi bezwa abantu vaka vanhu baphenduka abantu vahundzuka vanhu basuka entweni bahlala entweni vasuka emhakeni va tshama emhakeni bazi ukuthi va tiva leswaku kuyisithuko kubisa nhlamba ku visana umzali wakho noma ithamba lakini mtswari wa wena kumbe rhambu ra ka n'wina ulibiza ngetimoni u vitana ku dimoni ulibiza ngesipoki u vitana ku xipuku ubiza ngomkhohlakali u vitana ku vuxini abanye base bahambalele ekwethini kamshumali naye van'wani va ze va khomelela ka buku manje ya ecclesista angisakwazi kuyifuna ngenxa yesikhathi a na ha koti ku yi hlaya hikwalaho ka nkarhi vanhu vankulunkulu vanhu va xikwembu ujesu anethukile iningi lokhu jesu amlahlekangi yini anethukile iningi lokhu amlahlekanga yini hi leswi baba bayafunda kodwa bayafunda ngokwenyama kambe va hlayisa nyama abayithi kanjani baphilayo bayazi ukuthi bayakufa lava hanyaka va tivi leswaku va kodwa abafileyo abazi lutho kambe lava feke a va tivi nchumu abanasabelo loko averiwa abasakhunjulwa a va ha tsundzukile vanhu vangankulu vanhu va xikwembu umgodi omkhulu umgodi omkhulu i khele lerikulu bangena phakathi emgodini va nghena ndzena kheleni yela kule ncwadi yomshumayeli va nghenisiwa hi buku afika wajova nkulunkulu nanza wa jehova xikwembu afika wajova ufaka nanza ubuso kule ndawo saswimutisi yena umshumayeli muthonisi wasona umuntu ozombuza kwakula munhu a ta mbutisa wasona umuntu ozombuza u pfumale munhu a ta mbutisa nokuthi wayekhuluma ngamuphi umuntu leswaku a vulavula hi wihi munhu wayekhuluma ngamuphi umuntu a vulavula hi wihi munhu umayenda akasakhunjulwa loko a va ha tsundzukile mayenda asenasabela
Ufale bakamoya. Baba moya bayeto. Yesu. Langelwa Yesu. Likolwa Yesu. Langelwa Yesu. Wena mnikazi wenkungu. Yena mwenye watenkungu. Wena wafuka kanje. Yena ngafuka kusungu. Wena wakhuluma lento. Yena ngabulabula makali. Abayindida kubona. Ayindida ekabo. Uthi ukufa kanjani aphinda avuke naye. Bese utafisa wena thela fuka. Bengazi ukuthi akube nomuntu wasemhlabeni. Angasithiwe saka yena muntu wala. Wena thembe thi inyama kuphela. Angambela inyama kuphela. Kodwa indodana kaJehova. Abe umwana wesikwembu. Wena ufika nokuvuka. Yena langafika nokuvuka. Sizokhuluma ngokuvuka manje. Khuluma ngokuvuka na. Ekulama ukuvuka namuntu. Ungathetheki. Ungalahleki. Ungathetheki mzala. Ungalahleki makwethu. Umfundisi wakho. Ungizela umfundisi wawena. Umfundisi wakho. Ungizela umfundisi wawena. Ayikho lento. Sesokahaya sikhona le. Ayikho lento. Haya sikhona le. Ngoba nayo inkonzo. Sekwele kale. Ngeqiniso. Elekati. Inkonzo zokungcwabela kahle ngesizotha. Elekele ingatangu ehlisa kahle.
ethi noma yimi noma yibo mina ngibona ushumayela kubo udondiseka bona ukuze bezwe lesokubato fanele makhenana Twanani makena naye kumbulo kamfundikazi kumbula mfundikazi ayibe intshumayelo kuwena ayibidondiseka wena ukuthi nawe ngelinye ilanga lesawunawe nayeruwansiku manje awufisi yini awunabeni yini ukuthi nawe wenze lo msebenzi womhlangano lesawunawe nayentelontiru osasekasongasi mawubuka lo msebenzi ubona lentanda lehlangano langutatendele saseka lo drekosi ubuka abakhonza bahlonipheka ngawo uma sengilele ngiyawufisa masengilele ngiyawufisa lo msebenzi abona yona umfundikazi wayekade ewulindele wayekade elindele lo suku umntana lofikile wena umntana lokhulula bakwena umntana lwajabula abantu bangamunona jabula mfundikazi jabula mfundikazi jabula mfundikazi ujabule ngempela baba uyabona nawe uyabona uyasibona isiphithiphithi uyaphunywa ngengeno baba bafaka amatende bayaxabisa kwenze njani namhlanje ekhayela kethu na manje nikanjalo bayabona abagotsha bengena uyabona ukuthi hayi kanti namhlanje na usuku lwaba lukhulu usuku lwaba lukhutshulu zama babuya imami ngulwasi abanye bafika naso kuleli khaya namhlanje senta senyuka kuleli khaya uyalasi leli khaya uyalasi leli khaya uyathatha kulowo uyataphila kulowo uyatalala khona manje leli khaya laso namhlanje-ke sekungena abakhona bengena esibili baqala bangena ngomngcwabo wabo namhlanje bazongena esibili bakushaya isitembu sokuthi ukhululwe khululeka ngempela manje nikanjalo khululeka ngempela ujabule ngempela usondele phambi kwaleyo ngilosi engamqabisi usondele phambi kwaleyo ngilosi ayenako baba sawuphelele phelele namhlanje thule bakuba ngini hayi bantu bakankulunkulu hayi inkonzo lena bangcwele kodwa singabalini ngaphandle kwalibandla likamoya ubani ofundisa lasinda abantu bakankulunkulu hayi khona awuthathe lapho uthi manje ndingana nehlabelelo lapho ukuthi akusikhona kwabo ukwazi babebesondele laba bengimfisa uyesaya 40 manje kanjalo no 61 kanjalo Mateyu 17:1 uJesu bazokhafika lapha manje kanjalo kukwesinyisimo manje bangasazi nabo manje sekubonakala ingwefu lapha sekubonakala wenitsha sekubonakala uMose uMose kade walana wenitsha kade walana uJesu kuphethe wena baba no Petro ngato kathika kwamanje ngiyayifuna zonke lezi ngiyayifuna zonke
mangane. Ngena msini. Nabenza wankulunkulu. Yasingilosi yangena msini. Yashathonza umsebenzi eshumi. Yashathonza umsebenzi eshumi. Ukuthi ingilosi yangena. Ingilosi yangena. Namsini kakhona ni. Abantu bakatsho wankulunkulu. Manje kanjalo engena kukhona lo muntu. Engena nkonzo lo muntu. Engena uHoli lo muntu. Engasanga bhathathisa. Engena ingilosi. Engena inkasimulo. Engena ingilosi. Hayi manyasa ingilosi. Yeah.
moya Ngosiyami. Ibanaba Ngosiyami Jehova. Sebenza mkhulu kakhulu abawenzileko. Bakhumbula abawenzile. Bakhumbula nokufana philelo. UNkulunkulu wami baba. Ngenzele inkosi yakho Ngosiyami. Inthelo ubusisa ngelakho igama. Ngojesu umsindisi wencilo zephakathi amen. Shikwe Nkosi tatana waye naye kumbe akukadisi vashiphe yeseyaye naye kumbe akukadisi vashiwe utatana ke washe yena shikumbe akukadisi Tana ucheya aena yegome awukate sishite wakata tana washe aena yegome awukate ayeshipwe mutata washe Yangwana na tendo na penyo na skoto na manda kazwe zoe zino nalini ngausapiyo. Amen.
How the breathing go tabanya isongorenga na chinwiwa. Lo sesule emhlabeni. Amen. Ngilelele uzinkulu yaqala ibandla likamoya. Wengcwele abagcotshwe bethu bekhona phakathi kwethu. Amalunga abafundikazi Nkosi yethu lapha shabalala umndeni wakihlobo umakhelwane abantu bonke abakhulu nabancane ukuthula amen. Sithawa kakhulu amazwi akhetha sinene marito seshunyayela uqotshiweyo awasiyaweleriweke mtutiwa enkonzweni ekereke ukukhunjulwa kamfundikazi yangiro wakutsundzuka mfundikazi ngoba simbonile sina emhlabeni ukuba ngibonile la emhlabeni simbonile ukulunga kwakhe ngibonile kululama kayena simbonile uthanda kwakhe uNkulunkulu ngibonile kuraza kayena xikwembu ozake mdakameli shayake kanani labashayako bane bakhubala Nehemiya emi siyawathabela amazwi oqotshiweyo amen sithaba amen sithaba amen siyabona ukuthi usenqamulile suka lemzinkonzo asibona kurise utsemakanyile asukale amzinkonzo lemzinkonzo sixoxa naye isiZulu masifika ngapha abarile amzinkonzo ibulabula na yena eXizulu loko seyifika le manje angisamuzwa ngisho ababothe sezulu nguthi loko siyakukhothi yashiya tatu azo ngidudula abantu yabona ke ukuthi uNkulunkulu wamthuma ngempela uqalisa bona berimbela mrangamahlweni urumuwile inkonzo emndeni ikereke yatishaka khuluma ke Nehemiya 8:10 yebo wathi kubo hambani nihle okunonileyo amani nihle okunonileyo ani methale sinoneke asazi ke Nkosi ayitibi indaba ezitha ukuthi ke kuthiwa sihambe sodlo kunonileyo sakulo kuba kuyifamba yadala isinoneke kukhona enye okunonileyo osiyameni sikhona lesinoneke iyakhenza sikwembu sikatekisi mudzimu washutufadze antilo lo angishiye ngozokhuluma ngakho yebo niphuze okumnandi iyo lena iCoca-Cola iyona le Coca-Cola emnandi kakhulu iyona le nandzaka swinene Coca-Cola Coca-Cola inhle kakhulu yabona bangathiwa ngichaze bonke abantu bangagcina bayithanda iCoca-Cola yinandziya swinene hinkwerhu mi nga hetelela mi rhandza Coca-Cola kuba iCoca-Cola ayinawo umona hikuva Coca-Cola yi hava vukwele kuba noma ungadla usuthe kakhulu hikuva mu nga ta u xurha swinene kodwa mawuphuza iCoca-Cola kambe loko u nwa Coca-Cola uyakwazi ukuphodla wa swi kota ku geva kuvuleka intuba futhi ku pfuleka manje space futhi uphinde uqindezele futhi u tlhe u phinda nakambe wabona ukuthi futhi sekugcwele futhi ukavona ku sekutele futhi shaya iglasi yeCoca-Cola u nwa glasi ya Coca-Cola uphinde yebo nibabele laba bangalungiselwanga lutho uthole niphi bonke abantu abangalungiselwe nabo baphiwe minika hinkwawo na lava nga lungiseriwangeke na vona va nyikiwa yebo ukuba namhla kusuku olungcwele kuJehova wethu sizwile lokadebika ukuthi hi twile la karhi a tivisa leswaku umsebenzi okukhumbula umfundikazi kuyajatshulwa namhlanje akufani nalelala ngakwa
ukhalwa Mhla wakutsonzo kamfundikazi akufana suku leriya akureriwa. impela bakhoda bomusha hayi ukulila swinene hayi ngibonile Ngibonile ukukhala kakhulu. uhluleka nokubulabula Ehluleke nokukhuluma. amemba kade ukhomisane naye intilo wasikwembu ngabona mbili ya wena Ngayibona inhliziyo yakho ukuthi mbili ya wena inhliziyo yakho shem. ngabona ulalila nasikwembu Hayi ukodwa umzimu wakho lamhla kutsaka nse namusi nidakaro fithi. amen yebo Ingadabuki. asithabukile namhlanje Hayi unamanga kumbe babusekanga namuhla. lapha sibherani namhlanje Ita sakamela namuhla. sizabhasibherane Ita bashpela. ekuthikithiki Ekusaka saka. ithakile namhlanje yebo Ukuba ukuthokoza uvela kuJehova. namhlanje siyathokoza kuvela kuJehova ngamandla ethu Akakumaka Yehova. yebo Kunjalo abalevi bathulisa abantu bonke bethi. yebo Nani ngoba namhla kusuku olungcwele. uthula namhlanje usuku lungcwele yebo Namhla sikuru kwetsini. Ingadabuki. Asithabukile Ingathani ayitsananga. yebo Bonke abantu bahamba bayakudla. bonke abantu bahamba bayokudla Kwabafamba bayata. yezo sikhunyazo ibhayibheli Maswetwa inikwa mfumelelo ematsaba. uthunywa kamqalisi nengeke yakho Urumo kamrana maqina nanza. siyabonga Kensa. shila ke igama lathethe igama jovotini celethwe igama lezo Jesu ethi kuze yakhe kuze konke okuyodlwa ngiphuzi kusisemilozi kwandisi igama lenkosi uJesu amen iyakhetha hayi Athi kaloku ka-24:36 abafundi benkosi uJesu babehlezi bevala iminyango namawindi bekhuluma indaba zokufana uvawa inkosi ngumoya bayibona simphathi kwabo babikela isibikelo esishaye ngasowafilethu nawuthula mabekubona lamnyalingisa inkosi yami ngavowafile mbikelela ingilosi enkulu yaqala leli bandla likamoya oyingcwele mbikelela abakhonzi bakaJehova abaphakathi kwethu mbingelela amalunga kaJehova abafundikazi undaba esitha umndeni nabo bonke abazalwane nabale nehlobo nabangani ngokuthula abazalwane amen iyo bantu kaNkulunkulu siphakamisa Imbu ihlakukela ukhensa sinene. Umsebenzi wenziwo kamfundikazi Iro longenziwa wamfundikazi. Osezingeni elikhulu kakhulu Lunga washimo shalenhla. uma sibona indlu yamazwi phakathi kwethu Lokho ibona indlu yamarito ikhona sikakhaya. siyajabula abantu baNkulunkulu Atsaka abantu bashikwiwe. ngoba yisibusiso ukunyathela kwalezi insizwa lapha Ikuba imkateko kukanziya kababantu laba. ngakho ke siyabonga inkonzo Akhensa sibe lilo. siphathelwe umkhonzi uNtshangase Laba bayikhomele intiro emalibeni ophethe eGoli imdudu wanjangase laba bayikhomele. siyethaba amen yebo ubuye umkhonzi owesiphathele inkonzo Laba bayikhomele intiro la. lapha ekhaya Kona lakaya. umkhonzi kaJehova ose emzini omkhulu eheadquarters Imdudiwa loyi angabuti lokulu headquarters. umkhonzi uMakhado Umdudiwa Makhado. siyethaba amen 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 yebo
hayi sisibuya umkhonzi kaNkulunkulu ophethe ePitoli buya kaMtotiwa loyangakhoma aPitoli othina hayi kucaza okuningi ngeCoca-Cola akho hayi angihlamuseli sodala iCoca-Cola uzwenza ukuthi nami ngayiphuzi ngiphuze wena sakunamina ngayinweki nini umkhonzi umalinga sithi amen yebo sibe nomkhonzi esiphethe lapha eVenda ebana Mtotiwa loyingakhoma swinwela aVenda umkhonzi uMBC Mtotiwa Ngcobo mina engikhulumayo umkhonzi mina lawulaka Mtotiwa Maphosa siphethe iVenda eZimbabwe ikhome Venda na Zimbabwe sithi amen hayi bantu kaNkulunkulu asekubambezela hayi ngiyemkhomeleli ukudla kulunge kudala sakudla ekale sambelise kudla hayi fambeni ya uma usala faka ku-checkers lokho usala faka kaplastic ayikho nto omele isale lapha ungasali nchumu la namuhla thathi 2 liter ufaka ku-checkers athulita teka uchela thathi kaCheckers uthekawe fake yonke into teka enkwasi uchela thwala kaCheckers uyedla ngendlela utafamba karuta yebo ngingakhohlwa amalunga ngaribali malunga avele endaweni ezikude laba umaka akune eJohannesburg ePitoli ngabantu laba umaka Johannesburg akhonapha emagajeni akhonapha eVenda nabo nalaba umaka la Venda seke khonale eMkopane usuka le eMkopane siyabathabela nabafundikazi nabazalwane bonke amen Orlaka letilwe nisitwini ingekhomeleti nibulala ngabala ka program minga ngisho ku iyaka 5 sweswi ayisede nchumu ayisona yilaba ba huma ankosini badile yilaba vanhu ayidanga kurhula mara kuna la ka ntirho hinkwawo wa nutwile kambe loko va chumela kuna vhese rin'we leyi ni tsakisaka kurhula ya Genesa amitwanga ya Genesis ya mitwanga iku vanga teki n'wina va nga chavalala mi nga laveli ndhawu ezita nsati ka munhu a nga khonzi na hina a ku vulaka mina ku vula vhesa hi swona va ku n'wina va Church of the Holy Ghost mi ti lunghisa mi ti popona kahle mi ta tekiwa hi ndhawu ezita kurhula hi ta kereke yi humile hi swona mutatiwa va pfalanga hi xikombelo i siku ra ku tsaka tatana Giyane mi kona mina tona tinghoma to swa ku hi kota ku tsaka hi swona mina makhomborera vanaro mina rona makhomborera mi ya va makhomborera mara mi ku mina tona to tsakisa mi vula vonani kurhula vonani ku ta wena loko ku tshama hansi vonani a yimele vana ni ta kombela sesikhoni kurhula se mi xewetini loko mi vuya mi xeweti mi nghena makeni a hi swona a sete then loko mi tshama maphangwa wa galanga xitimano pfa vatonga vomaphangwa va one von'wana va sungula phisa dokotela maphangwa vo khaswele maphangwa xitima ndi vone vone va kwemera va nga neza mukimbiza mujumo va yiludzula vasi vo maphangwa ukombo vo principala mi valavurile siku ra nkosi hi swona amen principal hi nge vi naye namuntlha mi valavurile siku ra nkosi valunga mulawudzimuxe ni le busy ni le ku vulavuleni a hi swona a hi mina swa laveka ni vulavula va purile va Mtotiwa va ku a ni rila siku leriya namuntlha ni rile na tsaka swi vula swa ku mina ni nge the Church of the Holy Ghost va ya vulavurile Vatotiwa swi vula swa ku valunga muxa a va ri kona va principal a va ri kona tsakani mi kona na switiviso mi tshinela tsakani vonani u nga tlakuki risimu ra kereke ni lava hayi u lava yini risimu leri u ri tivaka mina rona makhomborera
kama na rimbo ra vuti runa to rwa khodesa vathu va tangana na vamaphanga va tambokote na vachabalala va tanganana ni kombela rimbo runa va to rwanda vona ku vona na khodesa apa mralo ku tekiwa tatana Giyani va ku yena munhu va ti-radio laha ka Xikundu kambe haswo swa yina a swi le ku fambeni tatana Giyani swi le kwihi kurhula mi le kwini va lava ku cina khodesa ma yi tiva khodesa banani va lava ku cina vonakalani hinkwenu church of the Holy Ghost va maphangwa va chabalala mi vonakala ku lava ku vulavula vana va mfundhikazi mi nga va theli mona tanani tatana Giyani ma yi khomeleta a yi se thi nchumu akhetha hayi phela ayisedle nchumo nabangwana bonani wow Tatana Giyani Michael balabule please oh Khambe bonani khambe Khaba thime zinyimbo bariyame bokusifareleza bokya Bonani bayita wami khambe Alright and again I look at 24:36 Amen. Amen. Meni meni kuvulavulela vana va mfundhikazi. Sentarangana ya speech lexi nga tswalwa hi mutswari va tsalela nsati wa vona. Se mutswari va ri today we gather with deep gratitude to remember a woman who meant so much to me, which is my beloved wife. Today marks another year without you physically by my side, and yet your presence is everywhere. It lives in our home, in our children, in the memories that we hold so dearly, and in the love that still surrounds us. For 39 beautiful years, we walked this journey together through
joy and challenges, laughter and tears. We built a life rooted in love, respect, and commitment. You were not just my wife. Awuri partner ya mina, munhu loyi ane supporta, na mbilu ya family ya mina. I still find myself thinking about the little things, the way you smiled, the way amirandisa xiswona, na leswi mi nga tisa ku kufumeta, a rhumini n'wana yin'wana la ndyangwini. You had a way of making everything feel right, even in difficult times. Though it has not been easy learning to live without you, I find comfort in knowing that the love we shared is internal. It just changed form. Eka vana va mina na n'wana wun'wana la nga hlangana ka siku ra namuntlha, a heni mahlweni hi onara xiyimiselo xa mina hi ku hanya hi leswi va nga hi dyondzisa xiswona. Xiyimiselo xa mina, you may be gone from my side, but you will never be gone from my heart. Thank you for the 39 years you gave me, for the family we built together, and for the love that will stay with me forever until we meet again. Xiyimiselo xa mina. Amen. Dangi rolibuwa bonani. Nimela vana sweswi. Mina no la ku yimela ku ri mhani hina va hi dyondzisi ku khongela, hi va tsundzuka hi ku khongela. Na minkarhi ya 12 a va nga zi va cheka nkarhi ku sweswiwani i hora ya yini, se va hi tiva hi mbilu. Sometimes loko hi ri handle va ta ku i hora, loko mi swi tivisa ku yini va ku i hora, hi khongela. Loko ni ya ndlwini ya cheka nkarhi i hora. Yes. Yeah, so after praying, a hi ta cheka nkarhi hi kuma ku ngembela i hora. Mana va believer ka Xikwembu, hina va believer ka ku khongela. Loko ni kha ni kula a ni tiva ku mhani a va dyi Tuesday, Wednesday na Saturday. Ni kha nga swi twisisi, but as time went on, a ni swi twisisa ku a va gqova every Tuesday, Thursday, Saturday. So that means a va gqova 156 days in a year. Mana dyondzisi ku nyikela coming from the heart. Va ku loko u tirha u kuma salary, the day salary nghenaka u khisa mahasi, u khensa Xikwembu ku ni khensa salary leyi, ni kombela u ni guide ku ri ni spendisa so. After that va ku u prioritize nyikelo, ti-debits ti ta after, even if swi le ku hlupheni swilo. What comes first i minikelo hi mhaka ku le wa book ya ti-debits ku na book ya minikelo. My mom loved education. She took all of us to school. When she finished her master's, she was supposed to pursue her PhD in 2009. But my sister was matriculating at that time, so she didn't have money to fund a PhD. And then she said she would continue with her studies after when my sister graduated. When my sister graduated, my brother is matriculating. Okay, I'll finish when he finishes school. When he matriculated, I matriculated. So she never did her PhD up until she left us. But she loved education. Anlo khesa vanhu hinkwavo lava nga fika. Ni ta helela laha hi ku tsandza. Amen. Bokoni hi nkarhi wa n'wina. Vomaphamba ku va sendeletsini a ri ya Rimbo. A va sendeletsini. Inkomo swa mina i switsonga ni na nkarhi wa kona wu fambile. Lava ku khensa va ka maphangwa ni loko va hi nyikile ntombi ya vuxonga swonghasi, ntombi ya rirhandzu ya ku rhandza makwerhu. Loko va tile endyangwini wa ka Chabalala, Squeezer wa mina va ve va endla swona, va hi akele muti hi ku hi tswalela tintombi na majaha lama va nga ta sala va hlayisana na papa vona. Boni papa hi lava ni kombela ku mi nga va dyisi mbitsi, a va ha ri na nsati, va khongoteleni minkarhi hinkwayo. Va ta va karhi va va tsundzuka hambiloko namuntlha ku ri siku ro tsaka ku ri Squeezer va ta suka ri ni embilwini ya vona, a swi tivi hi munhu. Boti loko mi tshuka mi va tsundzukile, mi nga tshiki ku rila n'wana mhani, mi nga tshiki ku rila nsati wa n'wina loyi mi nga famba riendzo ro leha swin'we swonghasi, u tikeni na le ku nandziheni, va tsundzukeni.
khomanani na vana xikwembu xi ta mi pfuna inkomu. Loliwa kumaphangwa khababave batho kurunga mingahlamali laba kunalaba bachumela balaba kufamba baya KZN nabangwane ikona kusuwa mingabilayeli sakona baloko bale kufambini yakho kufamba balekhulu bomaphangwa ayandikoliwa ngokwatwa nomashiphithi nawo ndo bona kuhamba udokotela ukumuzo chindizwe bagani ababebe ufu kuhamba bona awuhamba ukuphuta boneka babe zwethinda ndobiza bona zwino ha ndo ndikotakala unewa chipinga cha amba ndoimela wa mto wa maphangwa chiliro risatu wamba ngabo mfundikazi wochabalala ndiva echiliro maphangwa obebiwa ngabo masindi na umakuba umakuba watanje la bone mtanjela bobeba ngamatsenene abo beba ngaini maphangwa uyu ane umuladzina kana la chifani cha maphangwa zothomane bo ndionangani zone zve kubudzo asifuni maphangwa awasambizidiyesa zvino rikolibuwa ngori ho mntu ndombona achiaruwa nakujenera ko chikoro nawo ujenera ko chikoro uzodifana ngati achipinga kujena chikoro uye pamina kufuzo wachikonda namanda uchijena kuvawo mara wakonderera kadibana kafundzeledzo ngori kamutawa wewe amachida kerekeni ndikaladziwa wotho pedinaina muti pambu zvihono adinekeza kachividzi chamwe muketo achidinekeza kachividzi chamwe muketo achikodisa panda nabipfundo dzawo zvino anepo achikuita uno mushumo atangana na mtanga wachabalala amutakalera vamarana vadzura vote munasa muna nomufumakazi vanamutisa musoro mufamukuru wakwa agotaruchedza achikwamba zori havala mutu wovafara zvavudi wova arisa zvavudi nangohozo ravo vati vamudzivi zvino ava vanerokamba navo vomufundikazi ichiyamba vonova kachino chavufundikazi chamufundi wachifumakazi voshuma mishumo michibado kachividzo vachichera munyerekazi zvitu una mafungo kamusoro madzimiri 9 kana michato kana miri ndovachivona vavone kunogotsamikana pasi hakoloni kakomiti navone ndopfa nganonyorera sevhisi yelarepera zuri navone vachi vavakushira vakushuma mishumo ndingamanda vachifarana namafumakazi varere kwayotsini zvino ndenga kupfukipadza ngori chipinga chiyo ndikori kavavone zvavudi zvamuraro vachavone zvavudi ngamuraro chine vobera chone ndiko chiamba uri baba upiva hona ndananyari kamuzvikuitwa muri vatozvamo ndikori upiva hona zvino uri vahona ndikori kavari hundo chere kaumuranga pana vomurana varabere muta wamutu wavo vamusiya navanhu uri uyu muta uri kudiya phanda na uchiwa chakagamba zvinji ndolivo babe votsakani tsinelani tsakani minyiketa switiviso swa ku kungeniwa njhani amatafulenu n'wina mi ta vulavula a ni ku mutswari maphangwa va ta rila ni swi vonile mara va rilanga inkomu na mixeweta hinkwenu ka n'wina ndata khensa ka munhu un'wana na un'wana loyi a nga kota ku fika mutini wa Chabalala swi karhi swi nga olovi hi huma aka ma-Good Friday a yi kona mintirho yo tala leyi fanele mi attendile mara mi yi tshika mi ku ya ka Chabalala so ha mi khensa swinene mina ni nga yima lawani mi na Tsakani ni ri Ntonkulu wa kwala mutini ni yimela ku khensa ivi se ni khensile mi khensa hinkwenu so ni yimele ku tivisa ta madyelo vatotiwa na malunga va ri mi ya tshama a sitting room. Number 2 vafundikazi a garage na tikholiki ta mhani ni vulavula hi malume wa mina wa rirhandzu tikholiki ta vona lava va tirha na vona
va ri a garage. Chabalala family na va ka Maphanga a Carport. Evi va kereke a Green Grass. So it's to swa mina leswi a nyikiwe swona na Khensa. Khoni ba mini anitwa kahle. Okay, muhle nhlanga. No, a garage ku ya ba mani. A garage ku ya vafundikazi na tikholi. Oh, swa mali. Anihlangana ni ku va ku ya va tikholi vafundikazi va nga kumi. Vafundikazi. Tikholi Vatondiwa na valunga a sitting room. Yeah. Vafundikazi a garage na tikholi ta mali. Yeah. Chabalala and Maphanga family a Carport. Yeah. Va kereke a Green Grass. Okay. Next time va kereke va ta la ku ya va ndyangu va ta ya Green Grass kuna dyambu ka hisa kurula. Hallelujah. Va ka Chabalala mi ta ya Green Grass na va ka Maphanga va kereke va ta ya le a Carport kuna nduti na catering ya kahle. Amen. Kurula. Amen. Hi hetile a yeni lawani hi rumiweko. Kuna munhu loyi a wise xihambano buti Giyani ni kombela risimu